Okay, look, I know background វាso sad ញ៉ៃញ៉ៃ and stuff but ខ្ញុំដាក់ angle ដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាតទៅជាមួយនឹង the latest medal just got 147k medal boy look at this bro look at this ទីបំផុតក្តីសម័យដែលខ្ញុំចង់បានមេដាយ7 it's already achieved aha look 7 ពីរតនអាទូទីក៏yo this is dope look oh shit okay so background តិចចុះមេដាយមួយនេះគឺតំណាងក្នុងការរត់រយៈពេល1ខែបាន147គីឡូគឺជាមេដាយក្នុងតំណាងកម្មវិធីទីរត់នេះរត់គេវិញរត់អបអសាតទីវាជ័យជំនះ7មករាអញ្ចឹងអានេះគឺមេដាយកាប់ពីខែមករាកាប់ពីខែមករាគឺខ្ញុំរត់រយៈចម្ងាយ148គីឡូហើយមេដាយហ្នឹងគឺសម្រាប់147អញ្ចឹងខ្ញុំបានមេដាយហ្នឹងគឺ yeah I deserve it I earn it and ងុនខ្លាំងមែនតើ not gonna lie I don't know it obsessed the spinning one is obsessed bro look okay I'm gonna put it on okay មេដាយលើឆោណា I need to buy like medal display ដើម្បីបញ្ចូលមេដាយឲ្យស្អាតកុំឲ្យវាញ៉ៃក្នុងបន្ទប់ដោយសារតែឥឡូវអត់តមានខ្ញុំទុកវាឡើងអត់ចេះថតស្ដាប់ធ្នាប់ but yeah by the way ថ្ងៃស្អែកគឺយើងនឹងមានជាមួយនឹង long run មួយហើយក៏ជា competition ជា event មួយដែរដែលយើងនឹងរត់ដើម្បីយកមេដាយបន្ទាប់រយៈចម្ងាយ18គីឡូហើយជាប្រភេទមេដាយឈើរបស់ខាង KK Running Club ដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងសសយកនៅកោះដាច់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងរត់18គីឡូគឺជុំវិញកោះដាច់ដល់ចុងគេ warm up គេធ្វើអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំ warm up ខ្ញុំរត់3 now មកឲ្យខ្ញុំ warm up ចេះហើយមកចាំមួយ Let's go Go on, fight bro. Too crowded. It's 2k now. Bay cái lỗi It's okay now Frei Yo, damn Chắc cảm cái lỗi tao Ồ, 32 នាទី6គីឡូ Let's go 7គីឡូដល់មកចូលយ៉ាងនេះកូនOh, bà ơi. 9 គីឡូ Well. Yeah, we finished. 18គីឡូបានចប់ហើយខ្ញុំប្រើពេល2ម៉ោង14នាទីតែសំខាន់មេដាយមកដល់គេអស់គេថាចាំគេយកឲ្យ Wow
let's do a ticket 10k today ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ 10k ពីកោះពេជ្រទៅសារាត្រីឲ្យមកវិញ and I'm gonna do it with Bongchen so that's a 10 yeah yes warm up already and we are starting 3 2 1 oh wait អត់អីមកទៅបង Chilly day. Dollar. Ground spin country. Really? Nào ơi. Miền á, có lòi máy tiêu. Trời, một chộp xa lòi. Thu khê nào, đi cái lòi. Running về horse. Oh, lòi. Yeah, tầm chết 4 cái lỗ rồi. Ở toàn 4 này, tầm bán bay chiếng này. Bay chật buồn. Anh ấy. Chả thà lớn mà lớp play thôi nào mà play xa thiện nào mà lấy nó lại chờ play nó mà bay sổ mất vô lấy nơi miền Ái Kiệt tôm bán 4 cái lỗ chiên đi. Oh my god. Getting back is not easy. Let's go. Oh. Biết. Come on, where we at? We at the Royal Palace. Lúc này lấy ní dân má 6 cái lỗ chiếng này. Nó có 6 cái lỗសម្រាប់ខ្ញុំតំតែ38ទេ like 5 គីឡូកន្លះ only 5 គីឡូ70ហើយ6គីឡូជាង the fuck យើងធ្វើបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវណា so we continue going back to យើងឡើងទៅក្រោយផ្លូវតែ collective office back to my starting point អូអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវយើង5 គីឡូចុច8ខ្ញុំ5គីឡូ8សម្រាប់បងចិន6គីឡូចូល6គីឡូជាងចូលក្នុង frame ហ្នឹងមកគេនិយាយមួយកសគេស្មាននិយាយកូលហើយដាក់ជាប់បកូលភ្លើង Yeah with him we medical វិញអានេះវាចូលឡើងថា get back to it get back to the flow get back to the flow yeah get back to the rhythm get back មក 10k មក to the rhythm តែឈប់ច្រើនដែរយើង break យើងច្រើនឈៀលបានឈៀលចឹងឥឡូវខ្ញុំមកថតតឯនៅអវត្តថតអវត្តខ្ញុំបកលកាមេរ៉ាឲ្យមកជិន
ថតតស្អីបងឯង ចាំទៅដល់ពេលខ្ញុំគិតទេ ដឹងថាដល់ finish មកយើងបន្ត food take តទៀត or whatever yeah just got home and wait by យកបោះទៀតណានិយាយទៅណោះទៀតដល់ស្អែកចូលខ្ញុំចាំថាមាននេះគេ we got ចាប់ឆាយ in the house boy let's go Alright, so yeah, lấy em đâu bắt đầu với. By the way, ignore that background. Because cứ chỉ cả ai để nhóm thầy bot cho tôi I just break it up, just brought it to my room. And yeah, so just to update chạy tha before we end this video, this vlog. Yeah, so running trong episode rồi trong video này. It's been a great one. It's been 10k mình nằm để tới đây nào thì mọi người cho nhóm ideally I want to break that PB mà màu from 8 naty, but I didn't make it. I mean, even though I hốt nó mà màu 8 naty, but still the moving time is mà màu 8 naty. The overall time is mà màu 8 naty, because I stop a lot. Yeah, whatever. So the plan để nhóm trong 8 PB bao nhóm mỏ is gonna be at 8 mini. Yeah, that's the plan, and we're gonna work for it. We're gonna train for it. Hopefully we will make it. Hopefully mama on something ground bomb by the I wanna break that PB so bad. Like, come on bro. And yeah, chẳng we still gotta wait for the medal. Nhưng là từ trung trăm mà mày đây chơi còn đặt đông 7 kg nông toàn ban thế nâng happy na thế. Chẳng mơ tam nan krom gang như khang bong khe quạt ở announce. So whatever dương chẳng tam nan tỏ tiệt. And yeah, guys stay active. Thơ ca rồi but I know you work and stuff, stressed out and stuff, but yeah, don't forget to run, do exercise, whatever. Hard brand, I mean, it's better. We still drinking, we still enjoying life, we still party, but balance itជាមួយនឹងការហាត់ប្រាណ and yeah, running of course. បើសិនជាអត់ដឹងលេងកន្លែង I suggest running for real. យើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ វីដេអូផ្សេងទៀត Bye.